Kada govorimo o profesionalnim sportistima, nekada je bilo zaista sasvim dovoljno da oni izađu na teren, pokažu što umeju. Tu se naravno nalaze i vrhunski stručnjaci u vidu trenera i to je sve. Međutim, vremena prolaze, došlo je neko digitalno vreme, sve se menja i sve smo podloženi nekom pritisku i stresu. U svemu tome nam mogu pomoći određene metode, kao na primjer, nećete verovati, transcendentalna meditacija. Upravo na ovu temu razgovaramo s jednim od vrhunskih stručnjaka koji govori o vrhunskim rezultatima, odnosno dostignućima u sportu bez stresa. Njegovo ime je Ruben Sanchez, a sve o ovoj temi, naravno gde drugo nego u emisiji Biljana za vas. Koliko na sportski uspeh utiče svesnost igrača? Kako se na najbolji način izboriti sa stresom usled ogromnog pritiska da se bude najbolji? Kako se benefiti transcendentalne meditacije ogledaju u sportu, specijalno za emisiju Biljana za vas, otkriva nam Ruben Sanchez, direktor programa za vrhunski uspeh bez stresa španske olimpijske reprezentacije u veslanju. Glavna ideja je da u cilju postizanja najvećeg sportskog performansa bez stresa možemo da sledimo dva puta, kroz sami stres ili na drugi mirniji način. Ključ je u tome da shvatimo da smo sposobni da naš emocionalni, psihološki i fiziološki nivo, kao centralni nivo integracije, postavimo na jedan dobar tok na sistematski način. Kod atleta se obično dešava da kada nakon dobrih treninga na samom takmičenju dođe do blokada ili da u nekom periodu svoje karijere naiđu na poteškoće, a ne znaju zbog čega. Nauka je nedavno potvrdila da je vrhunsko iskustvo u nama, to je stanje mirne budnosti, kojem svi mogu pristupiti bez obzira na godine, rasu ili poreklo, jer je lako dostižno na najdubljim nivoima našeg uma. Nauka je ovo stanje nazvala transcendentalna svest. Ukoliko želimo da budemo najbolja verzija sebe, kada je konkretno o sportu reč, potrebna nam je tehnologija, a ona je u ovom slučaju u transcendentalnoj meditaciji. Ona nas uči da možemo da imamo vrhunske rezultate bez stresa. Ključ ka sportskom uspehu i sreći, prema njegovim rečima, treba tražiti u sebi, u radosti koju nam sama igra donosi. To nisu nikakvi spoljni faktori, nikakvi novčani računi, tribine ili rezultati utakmice, već sam lični osjećaj zadovoljstva postignutim. Potrebno je da razumemo koji su to aspekti naše ličnosti na kojima treba da radimo kako bi se profesionalno uzdigli. Obično to tražimo u spoljnom svetu. Tražimo u marketingu, različitim aspektima biznisa, ali istina je da ukoliko želimo da od sebe napravimo vrhunskog sportistu, treba nam personalno stanje koje nam dozvoljava da budemo najbolji u svom poslu. Potrebno je da samo dublje proniknemo u sebe, svoju dušu, a ne da odgovore tražimo u spoljnom svetu. Transcendentalna meditacija nas uči kako da na normalan i zdrav način prihvatimo i poraze u sportu, koji su neminovni. Stanje našeg uma je tako programirano da uvek želimo više. Više uspeha, sreće, znanja, energije i novca. Kada uradimo nešto što je prirodno za razvoj našeg uma, tada sve to što želimo bude mnogo lakše i jednostavnije. U transcendentalnoj meditaciji koristimo prirodne tehnike uma kako bi bili bolji i uspešniji na taj način što vlastitu psihu kroz posebne vežbe postavljamo u stanje mirne budnosti i povećane svesnosti. Pristup sportu zasnovan na svesti ima za cilj da revitalizuje sportsku industriju kroz shvatanje sportista, trenera i čitavog sportskog osoblja da postoji drugi način za postizanje vrhunskih performansi. Ovo je svakako dodatna vrsta pomoći ka osvešćivanju samih igrača u cilju njihovog što većeg zadovoljstva tokom igre, pa samim tim i postizanja boljih rezultata.